ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Wasisi saa yaku wona tui saa monza saa cia va Kenya na yu ni abike bindesio ni kwete Mauvoo mako manithia kila kigita bakumi na ku na vasa na ku kambani Kenya yonthe na nthisi anza watinda taneta wa Steven MUEMA kalivo ndeni wa Vilingi wa Mauvoo na tweet @mutongo itvke director MUEMA tumia hashtag Vilingi wa Mauvoo na ndatwambe na Mauvoo maito kumangaleko ya Kitui vala muli mangi kumangomeni mwingia yolo kaunti ya Kitui ukule silikali Uislamu vya wa itheka kumuthethe cia gukwata kitheka chake kina eka yana yimwe miongoni na thantha tukilo kwasia chose tune nthi miongoni na muonza muli ese kana china wa kitheka kutwa ikwani ikotini ya kitheka na wasindie na koti umio twi atungiwe kitheka chake indi ondwa isa kwithe wana keli na musangi no kutwelesya echebara kwa nenda weta bwa muli wa mangi na kwa bango ni bane na tena mwingi byuna ne mwingi mono ni keo na lingwe wangu ya kwa serikali ya ito na serikali ya ito ni mbona ni ata mabati ya kwenda ndo mamina ne ketu minondo eve mundu agelo na tena dola ne nago ne we kwa ni kwa kuma miongo genda nemwe ne jitageta keveka jagwa keveka jagwa na jiwe ni tata wa kwa muli mangi na jadiwe ni mangi na keveka jagwa ni jaba tauni mngomeni na nyo bango ni jandwa na jitageta boy na jitageta munene gateke ngunia genga mu jogindombo na bwanda ni monge bi kemba kwani ne na ngai ba kwani wa dedi je ba o ga dilika le tu gbedo kodi ya bi ge ya ne da no ma do ribino andu ma do ribino ni ba o gi na ma o ga kwani ju ga bi ga ma de le na ga ma ba ga di hembu na ge ga bi gembu o ma wembu ma do ribino kwani go ne na ndi na bi wa kwani ga gwa na ge ga jagwa ne na ne wa ge ga jagwa na ne wajele ga jagwa ne na jogia ba na joga ne na ne we digiri na digiri jagwa ba ye mundu wa tunga bi wa kumangwa ju me atado ba yo mwa wa tunga bi na kwende no bango digiri na ne we na bi ka ba muji ne ba jogia ba na ngomba we nge kwere wa e bona ne na mero mono be wa ndwangi na ya digiri ne magumba ne mba ga jando mange na mundu ni mwa kwetwa mujogi gelega wa mwangu mujogi gelega wa mwangu mwebawa na nigwe balina ke omuno mujogi ojuna libala ni no gelie mama ndandu madabea na ndo madabea gela bebe bwa na moni magia madabea ba na dabea ba na ba gelega ga gwa dilungu gela jege ba town amene ga dilone angulele ga dilone na gogwege do dabea na mugule na dabea ni dabea wadanye nenge dabea munambi ya ni nyuma tatu one toni no gadi dabu no gadi vitale no do madege adia chivo no do yedo mtuzi do ga do mogelie to dabea gega gege ba ni gadi legali na nyana mende dabea ga titagwe gadi legali nenge titata wa nyani nyomwemanya ne ma dabea gega ga go jawa na ma dabea ne na ujieba no na toni na ni na no ni mundu tu ba di gege ne ba ma bi ga na joga no ma ba na di gito na di kwa mulene na di ko ba lo ne nya na bi gi da ba di la no na nya no ma ba na di jauni ne na ndi ma da go na ma di daga ana me di daga ne ma ba di we o du agomba na ando miongwele amonza ma bi ga ma ba bembeta kila mundu ma jangilie komi na ndo tu mo nda ma bi ga ni mo do di la na mo na mando tu kumando tu dilano mayale aguga na nende no to ne dia na gwa ni no ya wo gili na gwa na ya wa gwa wo gili o we na wo ni ngwenda ne da abi gili wenda o myambeda na gwa no gu myambeda to de kodi tu geva ma ga mo na nya ba ma gwa ja ni gwa ndo mandi na gela o je ma bali no nga ma do di ja gwa gele je no mi je gali
na lewe ni ndizi na magbanya bimadwika nini ne do di chaba chonze ne magele na badia do di lambadu ubayuwa na ugiana jaba ye kwani gibo utuna pio baye do di jem na pio na nye yuni wongwenda pio yage ni wangu mada uga godini to ne na nye nage na ugilu wage na uga au de ba to you ga na godi ba uga ba mo wage wagilu wage uga na godi ba yo na nyamba ba la me ngi me ba ma terikali na kana kwa tumande monte au ga na mamona nyi. Okay. Tuisonga na mbe ndongo ya makanisa ma ABC va Kenya Archbishop Timothy Ndambuki yaselewa GMO na utumika kukita nanza ila yende kuikathia va Kenya na kwena na kenge wa mbingi ila sithilulukitelewa GMO ni siasa na wai ugo muthewa kana GMO ni nthuku kwa kutumiwa ni andu. Aso alebele Ndambuki yene siata nini siasa ila hivyo ni tu ya mbemba isi ya GMO kana tuia ndumwe ngwenda ukulia ene nthini twambe uya nundu ala maisa ama ikusa kila tutata bwanesa twisi pe skimbithi kimweli cha kisiasa kingi ni chokwati na ingi ni tumi mbithe ila andu matenda tuimanya nikaenda ithite kanisa nitwetikila umuthi nitumantha utao museo ona kuma kula kwa professor Kiambi nikenda tutonye kuelewa tuinena tikanena undu andu alangi meunena kanisa ti ya propaganda. Okay, ikubikikyo mundu sunitwe the one graduation ya tunenga 158 graduates maumete from all the counties in Ukambani and even in Kajiado na twethe wa ngainu tunengete growth nene muno na kila ngendo kulia andu makanisa na county government na gwenda kwa appeal kwa the governors mama Saku, governor wa Vinya, governor Malombe na governor Mutula Kilonzo nikenda tutone kukwatiania na maete matunenge mwana nikenda tutone kutrain athukumi mo na staffs mo alama thukuma na mamix yana andu kilevinda tutone kuma train about servant leadership nundu ndua na community baya si na wauni wa kwenda thukumi kana andu alame mathukuma methwe mena experience ya servanthood. Tuisonga na mbele serikali nene kusilamu vyani wa UCC na muwanze nene kutumia kimanza cha shilingi milioni manele kuminukile wa kiwanza cha ndeke kila ki border police unit kisioni cha Kanyonyo na ndi kwa na minister wa maondo mandhini na UCC Professor Kithure Kindiki kini kikuwa ilia udhukumi na kuwete UCC kisioni ki cha Kitui. Deputy Inspector General of the Acquisition Police Service and the leadership of this facility. We have come here this afternoon to inspect progress that is going on here. As you are aware, we have the border police unit as well as the border police training campus in this compound, and this is a government facility that is helping in the training of specialized troops among our police, administration police generally, to deal with emerging and complicated crime, especially crimes related to terrorism and crimes also related to organized transnational crimes. I am impressed by what I have seen here. The work is still ongoing, but so far the facilities that are required for the training of our officers are good,
And we want to appreciate the partnership of especially the American government who are helping us in equipment, but also in putting up a regional counterterrorism center, a training center, which will take care of the training of not only the Kenyan security forces, but also security officers from other parts of this region. Kenya is offering solutions to peace and security in the region. We have a number of projects that require urgent completion, including the airstrip. And having seen what is happening here, and having seen what this facility is doing, I have committed to complete the airstrip in the shortest time possible. Therefore, the Ministry of Interior will be allocating 200 million shillings to help in the completion of that airstrip. The airstrip will be used for evacuating officers who are injured in the field during security operations. As you're aware, that this facility ni tusongana mbe kundi ya Kiwambua Foundation ingwatana na Artistic Hope Organization AHO ni manenganie lewa utedio kwa maskulu miongo itatu na imwe kumakuo ya ngaliko siya kitui kwa amandewe kenda kumatede siya kwithwa matona kwika mutiani me yani na kwena na makundi eli meenda kutede siya kumina mathina ala methe wana NND na indi onesima salo no kose iye na no kutunengeleliengewa zikonokana kutethesia manyiwa na muno kavindani kama kwikalila mutiani itina kwithianza ikumbilite kaunti kivathukanyo vanthi ya Kenya. Ainene na ndiki ma Mauvoo na wesezo Fatuma Kasioka na ulani wa ungamia ikundi ya Kiwambua Foundation wa weta kielelo cho kinene ni kwikithia kana kila mwene nthi wa kaunti ni mweyanie eiweta na makwatana na makundi ondumwe na ndomango sio lau kunenga no tethio kwene nthi alavinyeye kuma kwa Kiwambua Foundation wea wito ni kuhakikisha mwananchi wa Kitui sawa na niwende nesa na tutumia ndosi ito organizations ila si friendly organizations ila si kwenda ku support the food donation initiative ya our candidates. So leo mudha twetie leuku maziwani AIC Church matunengi 48 bales of maize flour na matunenge musele gunia 5 na matunenge mboso 25 kgs. So nito atonya ku distribute to all the primary schools in Mauvoo kenda candidates meito mathi makaeke mitiani matenanza. And then nito akwata another donation kuma kwa Artistic Hope Foundation matwete mutu wauso kwa siana kenda at least makuma kuka kwika mitiani ni makwata breakfast. So for Mauvoo ward, we are thankful. Tumepata reception nzuri. All the teachers were here and they've been able to receive. Nake MC award ya Mauvoo Dominic Mwamisi ni wakathi tambia seneta kio ya kutethesia manywa kavindani kama kwikalila mutiani iweta ini nziemo ya kwikithia kana manywani mekanesa masomo ni mo. Nenda kwa asia kutungia ngai muvea nundu wa muthenya umuthi na ngisio kana asia ni muvea nundu muthenya umuthi kwisila kwa Kiwambua Foundation. Siana situ ni siakwata sionthe sia primary school sionthe sia miongwena ni siakwata liu ulasi uthikwitha siende na kuya kwambia binda kwika mutiani na kwende ambe nduma nenda kwa sia ni muvea kwa Senator Kiwambua Foundation na ananae ala ni ziwane ya si ziwane na ala partners yange moka nundu wa kuwa kiyo kitu ometuki ni tunethiwe na kesi ya kana balukile ke mutini ke imanda mboka nundu wa kwa liu na kindu chuchu na tabia seneta no newie ena ngoya ulauna kwenda kumana muno undu siana situ sikwika mutiani na nicho kitumi wewie kiyo kitu na oka kutwitana na tuenda kwa seni Mauvoo okavinda ni kaumwa misini wakaithia serikali kwondwa kukitana kutungia Mauvoo sione sia Mauvoo na kwithia kuna kuseto ngusanisio kati wa NND Mauvoo na Ivy Mangamile ingine tuwendo tungia seneta kio Mauvoo munene nundu wa kwithia ni munonie ometuki twina issues ya insecurity ngalikone ya Mauvoo na ndio tunakwatania mbau na twathi muno na kubikanda tikani tuyo ni tukwatie report kana ni tukwatie KPR
kana Kenya Police Reserve area ya Mutha kwa namba ya utalo wa 50 na chuni kindu kisiobyo na nijo tutethecia kwendesya security itu wese kwithia ngeweno ya muano na kwitha ni changamila na mionda undu usu no wathela DA ya Mutha ina manyua mbe wangili kenda maana thanthatu na makwikarila mutiani kivathukanyo maskulu ni ma musingi 39 oundu mwana 12 maskulu cia secondary delivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Naine mwana musesi atuma Kitui tukava mutongoi na ende tuamba osemba uthio mwone panini netusioketha itina Mauvoo kautemevo Mauvoo ma mausungio ma masindano ma kivila kana kikombe cha World Cup. Na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twasu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana sawi yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani kuyanza ni mausuisia niwe atikote Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wathana. Tie kanieti kwata ni ena tiambi uthukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya i nasio i no siese. Nake ukomele katikati nukusa sia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda turunguni akura ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ.
Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Ni twasiokethia mwana musesia ni muvyana ndanondo kwenda ikala Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na indi tusonga na munena musumbiri gathi geshagwa eseka nande ya Kenya ni yailete kongalanga utui kama ndo ni ma useobyo wa ndawa balaki kiutetheshe Kenya kuseobya ndawa siayo na aina na kuweki manesio cha United States International University USIU musini munene wa Ilovi Rigathi Gachagua eseka nande ya Kenya ndito na kuyana pate uongeleku wa maundu mao tuika. Those of us who don't want to research and keep up with the times will be left behind with the archaic age. We must move with the times. The world now is a global village. Technology is the in thing. The tech industry is the in thing. And for those of us who won't remain behind, you'll be out of touch with the reality. I want to encourage our pharmacists to also go out the extra mile and invest in establishing pharmaceuticals industries in this country. With this research and innovation, there is no reason for us to continue importing drugs from outside Kenya. And if you do that, you'll be our friends with the president, because anybody who creates a single job is our friend. Because we have 6 million young people out there without employment. So if we create and establish pharmaceutical industries in this country to manufacture drugs and other non-pharmaceutical products, you not only pay tax for our revenue requirements, but you also create employment as well. So I really want to encourage you that we shouldn't rely so much on imports. With research and innovation, we should be able to manufacture our requirements, our pharmaceutical requirements within the Republic. And that way we'll create employment, we'll expand our tax base, and we'll be able to assist the government to fund recurrent and development expenditure. Tuisonga na mbea tandithia nini nimeokwasa mbao utumi wao tuika utandithia ni wo kwende ya kuongelanga uthukumi wao kianana na ikundi ya TechnoServe kwa na umwe wa maofisa ma ikundi Alice Waweru kukola ni Mauvoo alama ilete na kwa matumia mautandithia ni kutumita tandithia medho wa matona kuumia utui ula wa ilete. Different people, different companies. As TechnoServe, we've been a pioneer in developing solutions for the micro retailers for the last 5 years. We have 3-pillared approach that we have developed that is yielding great results. One of the pillars is to build the capacity of the business of the shop owners. We have elaborate training materials that focuses on key drivers, on core drivers for Duka's success. And I have mentioned about them, the finance, marketing, customer service, inventory management. We have also ensured that the Duka owners are not left behind in using technology. So we have launched our training modules on learning platforms, advanced learning platforms, WhatsApp training through WhatsApp, and even training through basic SMS.
We want no shop left behind in this digital transformation era. With different people. Ni muvyamo no mwana museisi anondo oseisi ya Mauvoo ma mutongo TV ngwatu nya mukama mwandoni wa samonza naende nengonengelelia Mauvoo amwe kana ikombe madhaone ma kusinda na ikombe cha World Cup muthenyani wa iyo timu wa Wales no kimiwe mbao ilikuwa molo 20 timu wa Iran Katara iya mwamba itatu kwa imwe ni Senegal Netherlands mana draw ya imwe kwa imwe na timu wa Ecuador na England ya draw ya molo tu kwa molo tu na the United States of America. Naende omonde samonza Tunisia ni yakomana na Australia game sunende Poland yikomana na Saudi Arabia sa komisia iyaweyo France ikomana Denmark sa umwe sia iyaweyo naende Argentina ibinga na Mexico sa inya sia weyo naende Mauvoo sune tukutha tuikwetea Erastus kithuku anzomo nokuka mwandoni wa saa 1:30 na saa 3:30 nyene tawa Steven Mwema ni muvyano ndo akuseisi.